Hea huetanga kua roa nei e hāpai tia ake ana e Westpac. E mōhio tia whānui tia ana ngā waka topa o rātau, me te mahi nui a aua waka topa rā, hei āwhina i ngā tūroro tokomaha. Nā te pai o tērā mahi i ngā tau nei, kua whai waka topa tuarua a Westpac. He 5 miriona tāra te wāriu o tēnei waka topa o Westpac. Yes, we can respond to more jobs. Yes, we can probably extend our range out a little bit further than we were comfortable with only one helicopter. Hei tā rātou anō, kua tāi te wā mo te waka topa tuarua. Ko te take, kua piki ake te maha o ngā tūroro e tono āwhina ana i a rātou, mā te 25 pai heneti mai te tau 2008. Ko ngā Māori noho tua whenua, ka whai oranga. I know a lot of our Māori live out rural, okay, and a lot of them in that area, their centrepiece is either a local community or marae. Engari e aki ana a Herbie ki te Māori e noho ana i te nehenehe, kia kaha te whakarite i ngā rau takitika, kia wawe ai te tai atu o te waka topa ki te āwhina i a rātou. Everybody knows about GPS these days, and it's so much easier now with Google and that. You can just log on to Google, find your house or find your marae and work out a coordinate. Tika tonu, koe nā pea te rerekētanga o te ora, te mate rānei o te tūroro. Once we've got those coordinates on board, we'll just put them into our computer and push go to, and helicopter takes off and makes a direct track there. There's no traffic lights to stop for or roads to go around, so it's great. I te hi koko ngangaka o te marea, I te mea ko whakaritea tētahi waka topa tūroro hou. Engari ko te hia, kia kaua ia e whakamahia. Ko te manako, ka tau ana hurirere ki te papa. He tā gardener, te karere.